namkena kambe ka Mazda Xitsonga analyst channel hayi namuntu of course ta hi khivula hi Ben Mayengani the president leyi nga ta hi khi hi linka na Dr. Sithole and then from there ta hi khi hi hundza hi ya ka Kokwani Africa leyi nga ta hi khi hi linka na Hosingo Mr. Post and then from there ta hi khi hi hetela hi Hosingo Mr. Post loyi nga ta hi khi hi linka na Ben Mayengani the president yo so of course ra ti 11th October no hlamana mina no hlamana hi posting hi tsala murangaphandla by the way congratulations to Ben president for reaching 504,000 followers on Facebook. I congratulate murangaphandla hi tirhini swinene 500,000. It's a crazy number, so kuna hi posting nga vhika yi tsala hi tela ku yi nga ni hlamarisi ni yimini to be honest ni yimini for a reason nga ta hi hlamusela ku why because fika hi vona murangaphandla yi fika yi tsala ku Mangovo i xavisa muti I was like what's happening man what's happening tani sweswi hi swi tivaka very currently Dr. Sithole i munhu loyi a humaka eka dzingidzingi vana mhaka leyi Dr. Sithole i munhu loyi a humaka eka dzingidzingi so ku hi murangaphandla yi le ku implyeni ku Dr. Sithole yi le ku xaviseni ka muti ku xavisa muti literally so literally hikuva hi languta statement literally yi le ku xaviseni ka muti so ku ya hi the previous video vele I'm confirming ku muntu wa yona lo I'm confirming ku yo wona muntu wa Dr. Sithole and stuff like that lo so ku hi Ben president yi le ku xaviseni ka muti swi ni hlamarisini nyana mina swi ni hlamarisini nyana ku hi side ra mina hence a ni yimini because I'm not sure about this leswi a swi endla ku ni yima a ku ri maybe yona yi nga hlamula Dr. Sithole but ni kha ni cheka page ra yona la swi tikomba yi nga se za yi hlamula it's either maybe a yi nga se swi vona or yi busy hi swin'wana or maybe i ntiyiso I don't know a ni zamini ku yima ni ku maybe kumbe swa yi ta hlamula Dr. Sithole swi komba yi nga ku hlamuleni because generally yi hlamula very fast so loko hi cheka la hi vona yi nga za yi hlamula mara ku na comment yin'wana yi nga tsariwa vele hi DJ ya Ben Mayengani ku nga munhu loyi a tshamaka na Ben Mayengani so ku ya hi xitori lexi i xitori xa Ben Mayengani lexi loyi khi hi xi hlala kahle so hi fike hi vona hlava aka i DJ ya Ben Mayengani va tshama va ri swin'we all the time hi fike hi vona fika tsala ku le ka dzingidzingi tiko ro yekeyeke Mangovo tsutsumela na muti swikweleti no tlela a wu tleli kona day and night ku ta vanhu vo hambanahambana va timovha va lava mali ya vona sweswi u ri u xavisa muti tiva hinkwato hi xingendula Dr. Sithole tlha hi tag as we can see hi leswi a nga fika kombisa swona so ku ya hi side ra hala ka Ben Mayengani leswi va nga ku swi tiveni ku hi file leyi va nga nyikiwa yona i timhaka to veri Dr. Sithole yi tsume muti ku hi lani hi timhaka ta swikweleti ku ta vanhu day and night va ri karhi va lava mali ya vona ya swikweleti and stuff like that so kokwani very mehe nge swi tivi nge koti ku va hi defenda ku maybe it's a lie or what sisi vanhu lava nga ka beef i mhaka leyi nga ta ni tikela as Master T so I wish Dr. Sithole a yi respondini or hi ta yima response ya yona hikuva mina ni nge swi tivi i tlhela a kombisa hlawu a kana kombisa ku user u chave nghoma swikweleti swa wehe ha swi tiva hi ta hlangana next hi xingendula as you can see so as it turns out swo lava Dr. Sithole yi tiphina hi beef because swi ya havu ya murangaphandla next year a loko ze swi confirme hi dimena a swi tiva ku xisa lexi xi strong loko ze xi confirma swilo leswi nga ntiyiso Dr. Sithole ya ya ku beefiweni hi 2026 leswi hi swi vonaka kwalaho so swi komba ku se murangaphandla ya va personal because loko hi vona ku ta xinghendo ra ku landisa the beef yes is doing well but minto yi va yi ri weak ngopfu that beef a yi ri weak ngopfu ya tirha yona yi le ka 133,000 views as you can see kwalano vonani guys lani swi vuriwa na Mnyembani yi le ka 144,000 views maro Mnyembani yi bukutele ti-track letiya hinkwato so yi caca u ta ni dlayisa ende maswo kumbe yi ta overtake I don't know maswona mini swi twini kumbe na that track ya Mnyembani leyiwa leyi a yi fambisana hype ko track yi ti belaka xi nga chayi murhi hlava
you see ku yi se yindla yini yi overtake rini la ma leswi swi endlisaka xiswona kwalana and stuff like that. So yona xinghendo leyi loko trending at 103,000 views na yona i track ya kahle and stuff like that. Ha ri kwale ngove the confirm ku ranga phanda ina 234,000 views as ya malembe tinambara leti chavisa swinene a swi tshama swi humelela before ka Benny Mayengani i break ti-record ta malambana break ti-record ta album ya 2023 and 2024 hi tinambara like a ti compete leti a ti compete ku ya hi pace leyi a nga ti richisa swona it's crazy swa chavisa swinene almost na leyi ta yi ri ka 200,000 views leyi u ta ndlesa swa chavisa. Swa best ku va swi swi yima hi vona ku mhaka yi fambisa ku yini because mina obviously I can't confirm it mina tanihileswi mi swi tiva ku mi ni tirha ku report-a generally ma vona so hi ta hi kha hi vona hi swona hi twa ku dokodela vo va ri yini mi timhaka leti ti vulaka hi rhangaphanda ku vele ku xaviseni ka muti wa vona and stuff like that. Hayi okay iviviyaka kwana Afrika hi khale nyana ka se update ha collecta nyana but se ni vona hi se yi ri personal because yi sungule this post life yi tsela ku dendere u ta vula mhana wena as you can see kwalani so like se yi rhuketela sesi se ku le ka yona hi ku kona Afrika manje hi se yi rhuketela sesi wa yona manje leswi swi nga ri khomanini kahle ku kona Afrika what's happening man na ku timhaka tintsanana leswi nyanya la because hi fika hi vona yi fika yi tsala this post leyi nga fasela ku loyi yena a nga endlela mzaya vana okay hi fika hi pfula this image I think hi boto ho sungome the post unless if ni le ku ndleka mistake but ni twina ku hi lava loko kha penta minkarhi yin'wana hi pfe hi va vona hopefully hi vona if I vona apologies but swi kombi na ku hi vona loko ni kha ni langutisa la and stuff like that okay yeah loyi yena a nga endlela mzaya vana lava mzaya a ngo i va yena i va mihisa loyi vanhu lava i hosi Nandisano yi tsarini okay ko i hosi Nandisano va makwenu okay it's fine yi confirming hi yoxe a ni ka mzaya ku na sugar hurra ta huma timhaka sweswi okay obviously swilo leswi ni nga ta nga swi confirm it's basically more just reporting as you can see so na yona kokwana Afrika hi twa se yi ri personal yi kha yi ku hosi ngome the box personal mana yona yi tlhe yi va personal still and yi nga rivali ku dya humesa hosi ngome the box December va ngo tlhe va yi namula manjeni swa straight ku a yi se za yi biwa personal yo vitana ku i mboti yes but a yi nga se biwa personal so yi ri busy no accuse na vaboti so mhani tuka kona Afrika yi la ku hanya xinjhani like na family loko swi tita a ni loko swi twisiseni ku what's happening with him yi la ku hanya njhani na family loko yi kha yi ri busy kha yi endla accusations ta so a redzi man hayi a redzi a swi helela ngi tlhe yi posta yin'wana ya la hi nga fika yi vona yi fika yi tsale ku a ku na mene la sugar ri teke ndhawu okay yi ri na chukele ku ya yona so tanihileswi swi ni nga mi byela ni te kokwana Afrika hi ta va hi regular ku hi ntiyiso hi raha hi ntiyiso swilo leswi nga ta hi hlupha mara hi ta va hi regular yi nge heli sweswo from riseme ra dendere and ri light man na yona swo la yi tshwetiwa ni twina ku va tirho ngopfu kokwana Afrika na Dr Sithole ku lava ti-round 2 kahle ndhawu leyi stuff like that then vele hetela ho sungome the post la promise vele loko va a biwa ku hi yena i ta tshika music so hi fike hi twa fika komisa this point hi twini ku hi rini ho sungome the post la swile yi mkhombe njhani album yi kahle ni ya nzama kahle nyana yi ndla swona n'we ma ni hlamarisa mihlola hi makhaniki pfuka ya khaniki na panel bita timovha a hlaya tikontirakeni a heta ya studio still mari ku lweni na yena ku ri mi tshama mmakeni n'we mo maka mi fane mmaka hi leswo madala yes Hezoved ku hi hosi ngome the boss i ri ehlorini ku ya yena this early of which to me it's a surprise ku landisi ku hi leswi a hi kha hi swi landzelerisa I don't know because
ku hi le ka iTunes already swi discussini ku sungula to post in overall loko hi tirhisa the real numbers i kota ku va a stay ka number 1 for only 3 hours versus 1 day and 18 hours and still cheating system swi n'wi tsandzeka ku va a stay 2 days la and stuff like that. So I don't know mina ku i hlule lexi njhani ku la ntiyiso hi tlhe hi suka ka iTunes vhele hi khe hi nghena ku hala ka ti YouTube ku ni te as master 10 zan count ni twini ka ha ri eli ngopfu a va nyikeni nyana nkarhi maybe a month around November hi nga kota ku va hi calculate but by first ku mina ku mi rhanga phanda hi nga heri ku hluleni lero hi khe hi cheka tinambara because the same to yona hinkwato over 100,000 views here but loko khe hi cheka ka Hosi Ngome is the post ya hambi ku kha ku ri ya hi khe hi cheka hi line ya yena still kwahala ni twi na ku ku na leti sakaku nyana to fana ku na Danger Connection na Baby Bay and also Indrana ni twi ti nga ri ku streamini to ti ndlaku ti n'wi onhela ka album leya yena la in terms of the views. So we ku languta we can see hambi hi nga calculatanga ku ri by 5 a ri ku hluriweni la ka YouTube even on Spotify hala yes debate nga ku ri swa hlwela ku update a hi swi tshikeni but still a ni kha ni cheka na kona ni vona ku ku na an issue so hala ka Spotify wa tshikiwa because hala swi hlwerini swa yena ku va ti-update hala na swi twisa so swi tala ku va tshikiwa nkarhi wo leha swi kota ku streamiwa so already so swa hluphanya it's more like ku hi hluri khe nga hlulangi so yo Hosi Ngome is the boss yi te ya tshika music so hi ta update in November swa ku hi fike yi tshika loko yi va yi buni because by first ku mina ku hi ti-streams yi ta hluriwa by far unless if ti-fans ti ta continue ti ya henhla ti-stream ti to fana Indrana Baby Bay Connection and ku na Danger because if not ma swona ku ti-views ti va ti ri ku loseni la hi timhaka ta sweswo mana mhaka as ni nga swi vula ku swi tikombi na ku leti hi to ti tatisaka album leswi ni nga swi twisaka xiswona me because a fika va kha va ti-streama kha ringana hi ku i competition that they nga ku ku win so I read leswo loko ri amukeza subscribe anda kombela mi tlika subscribe mi hambe no wani bini mara nuno we wa mali mi hambe no wani bini mara nuno wena ale xa xidoko u tsandziwa hi ku xa xidoko nuno we mi hambe no wani bini mara nuno we wa mali u tsandziwa hi ku xa xidoko nuno wena ina hi chuwangi yini ni ku lava ri pregnant mina a ni chuwangi ni ku lava ri pregnant mi hi nyika na xilipi va ta swi vona ku hi ho hakelo tintswanani tin'wini